Kua kotahi rau 62 tau mai te pakanga ki Ō-Rākau. Ngā kare aroto ko te aroha. Ko te aroha te kare aroto matua o tira kei runga i te kare matamata o te whakaaro. Te aroha ki ngā mātua, ki ngā tūpuna, rātau i hinga i te kāinga nei, i enei whenua huri noa. Kua whoatu te ringa tohu o Ka Whawhai Tonu a Mike Jonathan i te mana o te kiriata ki O-Rākau Heritage Society me ngā iwi o O-Rākau. Hei tāna, he tuatahitanga enei mahi. My intention when even thinking up this film of Ka Whawhai Tonu was to hand back the rights to the whānau and how to do that. There are multiple iwi and hapu here at O-Rākau that fought here, and so I was like, what's the best place? And so the O-Rākau Trust was the best place, and so any pūtea that comes from the film after it's done its run goes back to the Trust for the commemorations. Ko ora te ngākau i tērā kōrero i te koha mai o te taonga nei, te Māori, me ki te Māori o tēnei kiriata, ki tēnei kaupapa, ki ngā iwi o tēnei kaupapa. Ana hea tāhua te whakaaro, mamātau o te kāinga, e tiaki e mai mua i te kaupapa harakene. Hei tā Jonathan, he huarahi rereke enei mahi i roto i te ao pāpāho. Engari he mea nui mo te iwi Māori. We have to dive deep and we actually have to partner with iwi in order to start building new pathways for iwi radio, or for film, for television, for newscasting. It's got to be through iwi. He mea nui kia mōhio pū rātou ki ngā rātou taketake. Ki ngā kōrero, ki ngā hītori o tēnei takiwā nei, ko Ō-Rākau pāwai me mōhio pū rātou ki ngā kaupapa o iataha. Heri te mea me mōhio rātou ki o rātou taketake ka mutu ki reira kahore, me mōhio anō ki rā ki ngā rautaki, te karauna, te iwi Pākehā anō ki o e rā rautau. E ai ki tētahi o ngā māngai o O-Rākau Heritage Society a Kāwhia Mūrahi, he rangi whakahirahira tēnei mo ngā uri o te pakanga. He oranga ngākau tēnā i te mea he whakaaro rangatira nā ngā tāngata i ārahi tēnā kaupapa a te kiriata nei. He mea e o horere ana ki te rongo tā rātou kōrero mō tauatake, engari e whakaaro rangatira. Whakaaro rangatira ki ngā kaumātua. Hoi no, he tīmatanga noi ho rā tēnei, he huarahi e kua roa takahia nei e tēnā iwi. Arā, te whakarauarake nei i ngā tātou kōrero. Ana ko te kiriata te tahi o ngā huarahi, tātou te whakaorake i a tātou kōrero. Kāre e kore ka whawhai tonu ngā uri whakaheke o Ō-Rākau hei ngā tau e heke mai nei. Macie Kuki, Aukaha.